Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze tubaramukije amahoro y'Imana muyavuze ngo tubaramutse mu kivandimwe turabaramukije tubakunze cyane tunabashimira ko twama turi kumwe nuko tugarutse mu kindi gice gikurikira guhimbaza no gutazira no tukiri tujogira ngo dushobore kuteramana dufata umwanya ukwiye wo guhimbaza no gutazira ndazi ko nabaze n'indirimbo zigufasha uzoje twandikira muri comment tubwire indirimbo igufasha gusumba izindi kugira ngo kumbere ubundi munsi turi kumwe no gwaruka tuze tuyigosubiremo nice prote turakingiwe nk'ibisanzwe nije tugarukanye guteramana namwe kugira ngo dushobore kumererwa neza biciye mu guhimbaza no gutazira inyuma ya kamera turi kumwe na Wizo hariya nuko hanyuma kundi bahane ndi kumwe na Lydia tukuramutse abaramukije misina rya Yesu Kristo. Amina umeze neza Yego ndashima turi kumwe na Iva hariya Iva umeze neza nawe ya ndashima Kristo. Yego asante sana turi kumwe na Sofoni tukuramutse Sofoni umeze neza nishwe cyaravyibushe moro ni rubase guys batuzaya kwiredo turi kumwe na bebe Berize Beritsinazo amaho share kare ko ishigiye kwa ntuze hajya ntuze kare iyo niyo mwamenyeranye umeze neza nawe twege sha turi kumwe na Martinezo niko gapira kimbeho mwaramutse umeze neza Mwana shimusi yavuze Kirundi karaputse Kirundi warikanga tugwikaze nawe muri kino kiganiro cyo gutazira uyu munsi turi kumwe na Gigi Gireninyo tukuramutse nawe amahoro umeze neza iko ndashima sawa turi kumwe na haya ni Aline papo agaciro ndambuye Eliana yambu umeze neza yego ndashima gati nabatuza ko turi kumwe rero nawuze kumutumira wacu mu gutondekera muri comment tubwire indirimbo zigufasha gusumba izindi kandi twandikire nyine tubwire utire yawe komereza aho canke mwadekonye kosora bino natwe twa twiteguye nuko reka ture kurevora urigeze kwa Zofone ari teramisha no munsi aje yiteguye abani nabo turi kumwe mwamaze kubumva ariko muri rusange tutariki ibiganza turamukanye tuvuga tuti shalom twagiye Sofone uri tayari Cyongereza banguriye ready mu Cyongereza bacishira ngo yes I am ready butipe ni araze Cyongereza acisha ngo yes I am ready twagiye
Thank you.
ariko abavuze gutora ibuye kibutse gutora intuze ukibutse intutse ibuye ntubaze arenda karere kavuga ngo yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye nabijya byose tarakora igiye kubikora yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye tarakora Igiye kubikora
bateye aga surprise abantu bakwisa aga surprise nuko rero dusoze tuve hano dushimire mu badukurikiranye dushimire wese bitwa ari kumwe inyuma ya kamera kandi byemera kudushimira no gwaruka indirimbo amazina kandi nziza cyane ndazi ko mwahezagiye kandi nyamuhezagiye dutereka ibiganza tubike abantu batumvuga tuti bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.